Honorable Minister, Your Excellencies, distinguished delegations, distinguished ladies and gentlemen, let me start by thanking very, very much Your Excellency, the Honorable Minister Khulaifi, first of all, for hosting us and for all the work that you've done. I would like to perhaps start by thanking the state of Qatar. Nyakubahwa Ministri, banyakubahwa mwese ndetse namwe bahagarariye ibihugu byanyu, mbanje kubashimira cyane by'umwihariko nyakubahwa wowe Ministri Khulaifi, by'umwihariko kuko mwatwakiriye neza n'umurimo ukomeye mwakoze kugira ngo ibi bigerweho. Ndashaka kandi gushimira umwami wa Katari n'igihugu cya Katari muri rusange ku bufatanye bukomeye bagirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwami wa Katari na Perezida Trump n'abafatanyabikorwa beza, kandi ibyo bakoranye byagaragaje ko ubushobozi bw'ubu bufatanye butagira imipaka. Ibi byose byerekana akamaro k'uruhare rw'ubufatanye mu gushyiraho amahoro. Twese tuzi ko Perezida Trump ari umuntu ushyira imbere amahoro. Twabonye ibyo yakoze muri manda ye ya mbere, none na manda ye ya kabiri mu mezi make amaze, tumaze kubona byinshi. Mu mezi 8 cyangwa 9 gusa yabashije gukemura amakimbirane agera hafi ku 8, kandi turabizi neza imirimo myinshi iracyakomeje n'ubu tuvugana. Ibintu byinshi muri ibi twabigezeho kubera ubufatanye nk'ubu dufitanye n'igihugu cya Katari n'umwami wacyo, ndetse na Minisitiri w'Intebe hamwe na Minisitiri Khulaifi n'ikipe yose. Twese tuzi ukuntu bakoranye umurava kuri dosiye nyinshi kandi bakomeje kubikora. Reka ntanga urugero ruheruka ibijyanye na Gaza. Ibi byari intambwe ikomeye cyane, ikaba ari intsinzi ikomeye kuri Perezida Trump, ariko ntibyari gushoboka hatabayeho ubufatanye bukomeye yashyizeho burimo Qatar, Turkiya, Misiri, UAE, Arabia Saudite n'ibindi bihugu byinshi byo mu rwego rw'Abarabu n'Abayisilamu ndetse n'amahanga muri rusange. Ibi birongera kugaragaza uko ubufatanye n'ubwumvikane bushobora gutanga umusaruro mwiza. Uko dukomeza turagenda tubona byinshi bitanga icyizere ku mugambi wa Gaza wa Perezida Trump urimo gushyirwa mu bikorwa, kandi kugeza ubu wagaragaje ko ari wo ukwiye. Yego hari igihe habamo imbogamizi, ariko iyo urebye aho tugana haratanga icyizere. Nk'uko Minisitiri Khulaifi yabivuze, uyu munsi ni umunsi w'amateka mu buryo bwinshi. Aya masezerano y'inkingi ngenderwaho ni intangiriro, ni umurongo wo gushingiraho, ni urugendo rutangiye ariko ruzageza ku musaruro mwiza. Turi mu rugendo rugizwe n'inzira 3. Iyi ni imwe muri zo. Inzira ya mbere yari amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington kwa 27 Kamena hagati y'u Rwanda na Kongo. Inzira ya kabiri ni y'ubufatanye n'ubusabane mu bukungu, Regional Economic Integration, yemejwe n'ibihugu byombi i Washington mu cyumweru gishize, kandi izashyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu mu minsi mikiri imbere. Turabizi ko kugira ngo ubukungu bubashe kuzamuka hakenewe amahoro n'umutekano. Niyo mpamvu aya masezerano abanza gushyira imbere amahoro kugira ngo tugere ku hazaza h'amahoro n'iterambere. Inzira ya gatatu niyo twashyizeho umukono uyu munsi, amasezerano hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Aya ni amasezerano y'ingenzi cyane ku mpamvu nyinshi. Twese tuzi ko habayeho igerageza ryinshi mu myaka myinshi ishize, ariko ibyo Qatar yabashije kugeraho mu mezi make ashize ni ibintu by'indashyikirwa kandi by'amateka. Iki kibazo si gishya kandi kimaze guhitana miliyoni z'abanyekongo, gihungabanya ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi, ndetse kikaba cyaratumye benshi bahunga cyangwa bimukira imbere mu gihugu. Ni ikibazo cyateje ibibazo bikomeye kandi biremereye. Ni ukuvuga ko kugira intangiriro nk'iyi ni amateka akomeye cyane. Aya masezerano yubakiye ku masezerano y'amahame yose yasinyiwe hano ku wa 19 Nyakanga. Nk'uko Minisitiri yabivuze, hazakomeza gukorwa amasezerano abyunganira
hari protokolo 8, ebyiri zamaze gukorwa kandi ni ingenzi cyane. Protokole yo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano yasinywe hano i Doha mu byumweru bishize niyo ya mbere, naho iya kabiri ni protokole yo guhererekanya no kurekura imfungwa. Hari izindi 6 ziri imbere kandi zose zikomeye cyane. Iya mbere ireba ubutabazi n'imyitwarire y'ibikorwa by'ubutabazi kandi biteganyijwe ko izarangira mu minsi mike kubera uburemere bw'iki kibazo. Indi ireba kongera gushyiraho ububasha bwa leta mu bice yambuwe. Ibi ni ingenzi kugira ngo habeho umutekano urambye. Izindi zirimo ibyo ku mitwe yitwaje intwaro n'inshegezamatwara nka FDLR, impunzi nabi murwa, impinduka mu bukungu ndetse n'ubwiyunge nabyo ni ingenzi kugira ngo intambwe y'amahoro yizerwe. Mu ncamake hari akazi kenshi kagomba gukorwa mu buryo bwose. Muri uru rugendo hari n'indi nzira ikomeye iri gukorwaho, Washington Track. Iyi nzira yo muri Washington irakomeje kandi imirimo ntiyahagaze na rimwe, nubwo hari amakuru rimwe na rimwe agenda avugwa atari meza. Hari byinshi biri gukorwa ku mikorere y'izi nkingi zose. Hashyizweho inzego zitandukanye zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Bamwe mu bagize izi nzego bakorera hano muri Qatar, abandi bakorera i Washington. Izo nzego zose zikaba zifitanye isano n'amasezerano ya Washington. Izi nzego zirakora yego, mu byumweru bya mbere zakoraga gahoro n'ibisanzwe kuko zimwe zatangiye akazi kazo mu byumweru 6 bishize gusa, ntabwo ari ibintu byari byaratangiye kera. Kubw'iyo mpamvu abantu bamwe bifuzaga kubona impinduka zihita zigaragara ku butaka. Ariko iki ni urugendo rw'amahoro. Amahoro ntabwo akorwa nk'uko ufunze cyangwa ufunga cyangwa ufungura mu muryango w'urumuri. Ni inzira irimo byinshi kandi bisaba igihe. Twizera ko bizafata igihe kirekire, ariko tugomba gutanga umwanya tukareka impande zose zigakora uko bikwiye mu nzego zashyizweho. Izi nzego uretse impande zirebwa n'amasezerano na Amerika zinagaragaramo Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Togo. Izindi nazo zishobora kongerwamo. Ni ngombwa rwose ko izi mekanizme zibona umwanya n'ubushobozi bwo gukora akazi kazo neza. Vuba aha abakuru b'ibihugu bazahurira i Washington. Twabiganiriyeho mu byumweru bike bishize, kandi Perezida Trump yifuza cyane kwakira no gutumira abakuru b'ibihugu birebwa n'iki kibazo no kwanga barebwa n'aya masezerano, hamwe n'umuyobozi wa EU, Togo n'ibindi bihugu birebwa n'iki kibazo. Muri uwo muhango hazaba hari amasezerano menshi agomba gushyirwaho umukono. Hazaba no kongera kwemeza ubushake n'ubudahemuka mu kubahiriza amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ingenzi cyane. Hazashyirwaho kandi amasezerano y'ubufatanye hagati ya Amerika n'ibindi bihugu, ndetse n'amasezerano y'ubufatanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Kubw'iyo mpamvu mu mwanya nongere nshimire byimazeyo abafitanye ibikorwa bacu b'ingenzi. Ndashaka gushimira cyane Perezida Tshisekedi kubw'ubwitange akomeje kugaragaza muri urugendo, ndetse nshimire na Perezida Paul Kagame ku bufatanye bwe no ku bumwe akomeje kugaragaza mu rugendo rwo kugarura amahoro. Aba bombi bagize uruhare rukomeye cyane kandi bazakomeza gutanga umusanzu wabo kugira ngo uru rugendo rukomeze neza. Ndashaka kandi kongera gushimira umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuko twizera ko ufite uruhare rukomeye cyane, by'umwihariko mu gikorwa cyo gushyira mu bikorwa ibyo twumvikanyeho. Twese duheraho tuvuga ko aya masezerano afite agaciro gakomeye, kandi murabona urugendo rutoroshye rwakozwe kugira ngo tugera. Nyamara gushyira ibyo twumvikanyeho mu bikorwa nicyo kintu cy'ingenzi kurusha byose. Aha niho EU, umuryango wa Afurika yunze ubumwe,
ishobora kugaragaza uruhare rwayo rukomeye. Ndashaka kandi gushimira leta ya Togo kuko yagize uruhare rwiza kandi rufatika, babashije gukomeza umuvuduko mwiza twari twawuze mu bindi bihugu byagiye biyobora ibikorwa nk'ibi. Mu by'ukuri Togo yakoze inshingano yayo ku rwego rwo hejuru kandi turabishimira cyane. Turashimira kandi komite igizwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu 5 ba Afurika bari gukora uko bashoboye. Muri bo 2 cyangwa 3 baracyagaragara kenshi ndetse baramamagara bashaka kumenya aho ibintu bigeze no gukomeza kudufasha. Nubwo ubushobozi hari ubwo buba buke, bagaragaza ubushake bwo kudufasha kandi turabishimira cyane. Nanone reka tuvuge ku bijyanye n'icyizere ko ibyo twemeye bizashyirwa mu bikorwa byose uko bikwiye. Dutegereje kubona umutekano hamwe mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no kubona iterambere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iterambere abaturage b'Abanyekongo bakwiye rwose. Kongo ni igihugu gifite ubukungu, kirakize cyane. Imana yagihaye ubushobozi bwinshi, abantu benshi bafite ubumenyi, bafite ubwenge, bafite ubushobozi butandukanye ndetse n'ubutunzi karemano bwinshi bwihariye. Ibi ni Imana yahaye Kongo, impano ibihugu bike cyane ku isi bifite. Ubu rero ibi byose biri mu maboko yanyu. Turabizeye kandi turashaka gukora byose dushoboye ngo tubashyigikire. Turi hano kugira ngo dutange ubufasha bwose bukenewe, dutange inama zose zikenewe kandi ntituzabatererana. Dufite amabwiriza akomeye twahawe na perezida wacu, Perezida Trump, yo gukora uko dushoboye kugira ngo uru rugendo rugere ku ntsinzi. Nk'uko n'ibindi byose yagiye akora yabigeragaho neza. Ndongera gushimira mwese, murakoze cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye, turabashimiye.